kutumvikana ku ngabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare batinya igihombo gikomeye. Mu Burundi haravuga kutumvikana gukomeye ku bijyanye n'ingabo z'iki gihugu ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatangajwe n'umuryango Focode avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabashaka ko ingabo z'u Burundi zikomeza kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bavugwaho gushyigikira ko izo ngabo zava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zata. Ariko ikibazo gikomeye kurushaho niki, izi ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo zatangiye gutakaza morale kubera ibitero n'igihombo bivugwa. Focode ivuga ko hari abasirikare baganiriye nayo bavuga ko batagishaka gukomeza koherezwa mu mirwano. Ariko amakuru yose yaba ahagaze ati niki cyaba kiri kubera mu buyobozi bw'u Burundi, kandi niki cyatumye ingabo z'u Burundi zimara igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ibyo byose tubikurikirane gatanu kuri gatanu, aho ngiye kuvuga ku aya makuru nyine akomeje guturuka mu Burundi ajyanye n'ingabo z'iki gihugu. Iyi ni The Quick Times News, we kiri gusabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho ubundi tugakomeza kwana gatanu kuri gatanu. Nkuhaye ikaze. Nkuko Focode ibivuga, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashyigikiye ko ingabo z'u Burundi zikomeza kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo we akaba ashyigikiye ko izi ngabo zikurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Focode ivuga ko abasirikare b'u Burundi yavuganye nabo bashima amakuru avuga ko umugaba mukuru w'ingabo yabashaka ko ingabo ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nyamukuru ivugwa nuko ibintu ku rugamba bikomeje kuba bibi, ndetse hakaba hari impungenge ko gukomeza ko ari abasirikare mu mirwano bishobora kongera igihombo. Reverien Ndikuriyo we ahagaze. Focode kandi ivuga ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yabashyigikiye ko ingabo z'u Burundi ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ho kuzikura mu bikorwa bya gisirikare Burundi ngo yashyigikira ko zishyirwa mu bikorwa byo kurinda imipaka y'u Burundi. Focode ivuga ko mu gihe byaba bibaye ngombwa izo ngabo zashobora kongera koherezwa mu kindi gihugu gituranye n'u Burundi. Ibi bitandukanye nuko Focode ivuga ko Perezida Ndayishimiye ahagaze. Ikindi kintu gikomeye muri aya makuru nuko Focode ivuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batishimiye imyitwarire ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo basirikare ngo bamushinja gushyira imbere amafaranga igihugu gishobora kubona muri intambara kurusha ubuzima bw'abasirikare bari ku rugamba. Ariko aha ni ngombwa kubitandukanye n'ukuri kwemejwe. Ibi ni ibirego Focode ivuga ko yamenye binyuze mu biganiro ajyanye n'abasirikare, ntabwo ari amakuru yemejwe ku bwigenge n'ubuyobozi bw'u Burundi. Bivuga ko tugomba kuyafata nk'amakuru nyine aturuka ku isoko rimwe kandi akiri mu rwego rwo gutegereza ibindi bimenyetso. Igitero cyo kwa 30 Nyakanga, Focode itanga urugero ku gitero ivuga ko cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni igitero cyo kwa 30 Nyakanga 2026 cyagabwe ku birindiro bya Satribi Entafok ahitwa Kimete hafi ya Rugenzi. Focode ivuga ko ibyo birindiro byafashwe ngo hari abasirikare bahunze mu kajagari, abandi baburirwa irengero. Muri abo baburiwe irengero harimo umusirikare wari ushinzwe ibikorwa by'imirwano uzwi nka Sisri wa Battalion. Focode ivuga ko uwo musirikare yongeye kuboneka nyuma y'iminsi 3, ariko ko hari abandi basirikare bakomeje kubura. Ibi niba byemejwe n'andi masoko yigenga byaba ari ikimenyetso cyerekana ko uburemere bw'imirwano ingabo z'u Burundi ziri guhura nayo. Igihombo rero kivugwa. Focode ivuga ko amasoko yo mu gisirikare yitangariza ko hagati ya Kamena na Nyakanga 2026 ingabo z'u Burundi zaba zaratakaje abasirikare barenga 100 bamaze kwicwa, ngo abandi benshi barakomeretse.
hari andi makuru avuga ko hari batayo yaba yaratakaje imbunda zigera kuri 30 kubera ubwoba bw'abasirikare. Ariko hano nanone hari ikintu cy'ingenzi cyane, imibare niremezwa ku buryo bwigenga, nta gihamya yigenga iri muri aya makuru ituma tuvuga ko abasirikare barenga 100 bapfuye nk'ukuri kudashidikanwaho. Ni amakuru Fakode ivuga ko yakusanyijwe amasoko yayo. Niyo mpamvu hakenewe amakuru y'ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa andi masoko yigenga kugira ngo iyi mibare ibe yagenzurwa. Kuki morale rero y'ingabo ari ingenzi? Iyo ingabo zimaze igihe mu ntambara, morale y'abasirikare ibe ingenzi cyane. Umusirikare ashobora kugira ibibazo byo kutamenya igihe intambara izarangirira, kubura abagenzi be, guhangayikira umutekano we, cyangwa kumva ko intego y'ibikorwa bya gisirikare itagisobanutse. Iyo ibyo byose byiyongereye bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ingabo. Fakode ivuga ko bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gutakaza morale kubera ibitero ndetse n'igihombo. Niba koko ari uko bimeze, ikibazo ntabwo kiba kigihagarariye ku rugamba gusa, gishobora no kugera ku rwego rwa politiki na migambi rya gisirikare. Impamvu rero u Burundi buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zifatanya n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu bikorwa bya gisirikare hanganishije igisirikare cy'igihugu nyine n'imitwe twaje intwari irimo AFC M23 ndetse n'indi mitwe ikorera muri ako karere. U Burundi bwagiye busobanura uruhare rwabwo ku bijyanye n'umutekano no kurwanya imitwe ibona ko ibangamiye umutekano w'akarere. Ako kuba ingabo z'igihugu ziri mu ntambara yo mu kindi gihugu buri gihe bizana ibibazo bikomeye. Igiciro cy'intambara, gutakaza abasirikare, umutekano w'imipaka n'abandi n'ibindi bihugu, ndetse n'icyizere abaturage bagirira ubuyobozi. Fakode kandi ivuga ko hari abasirikare bafite impungenge z'uko mu gihe hafatwa icyemezo cyo gukura ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kwibasirwa n'ibitero bya drone mu gihe baba bari mu nzira bataha. Iki ni ikibazo gikomeye mu buryo bwa gisirikare. Kuva uburyo bwo gukoresha drone mu ntambara yo muri aka karere bwiyongera, ingabo ziri ku rugamba zigomba gutekereza ku mutekano wazo, atari igihe ziri mu birindiro gusa ahubwo no mu gihe cyo kwimuka. Niba ingabo z'u Burundi zarahabwa itegeko ryo kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uburyo bwo kuzisubiza mu Burundi mu gihe umutekano bwaba ikibazo gikomeye cy'igenamigambi. Ese Ndayishimiye yaba ashobora gukomeza ku mwanzuro we? Niba ibyo Fakode ivuga ku kutumvikana mu buyobozi bw'u Burundi ari ukuri, ikibazo cyaba kiri mu rwego rwo gufata icyemezo cya politiki na gisirikare. Perezida w'igihugu aba afite inshingano zo gufata ibyemezo bya politiki mu bikorwa bya gisirikare by'igihugu. Umugaba mukuru w'ingabo nawe akagira inshingano zo kureba uko igisirikare gihagaze ku rugamba, ubushobozi bwacyo n'umutekano w'abasirikare. Iyo aba bayobozi batangiye kugira imyumvire itandukanye ku kibazo nk'iki, bishobora guteza impaka zikomeye ku hazaza h'ingabo z'igihugu muri iyo ntambara. Ariko kugeza ubu nta tangazo ry'u Burundi ryemeza ko hari amakimbirane hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste na General Prime Niyongabo ndetse na Reverend kuri iki kibazo. Ariko nanone nta nubwo twanaritegereza kuko ntago barishyira hanze. Niki cyakurikira rero? Niba ibitero ku ngabo z'u Burundi bikomeje, ikibazo cy'igihombo gishobora kongera kugaruka mu bibazo bya politiki. Abayobozi bashobora kwibaza niba inyungu igihugu kibona mu gukomeza kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihagije ujyanyije n'igiciro cy'intambara. Ku rundi ruhande, kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kugira ingaruka ku mibanire y'u Burundi na leta ya Kongo ndetse no ku bikorwa bihuriweho by'umutekano. Niyo mpamvu icyemezo cyo gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitaba gusa ikibazo cy'igisirikare. Icyemezo gifite uruhare rwa politiki, diplomasi ndetse n'umutekano w'akarere. Muri make rero,
amakuru yatangajwe na Fokode avuga ko mu buyobozi bw'u Burundi hari kutumvikana kwa zaza ingabo z'igihugu ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Fokode ivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashyigikiye ko zikomeza kuba muri Kongo, mu gihe General Prime Niyongabo na Reverend Kuriyo bavugwaho gushyigikira ko ingabo ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigashyirwa cyane cyane mu bikorwa byo kurinda imipaka y'u Burundi. Fokode kandi ivuga ko abasirikare bari ku rugamba bafite impungenge z'ibitero ndetse n'igihombo. Hari n'imibare ikomeye yatangajwe ku basirikare bivuga ko bishwe cyangwa bakomeretse, ariko imibare niremezwa ku bwigenge, bityo ikwiye gufatwa nk'amakuru agitegerejwe kugenzurwa. Ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese Burundi buzakomeza kohereza no kugumana ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa igitutu cy'ibitero n'igihombo kizatuma hafatwa icyemezo cyo kuzisubizayo? Igisubizo cy'iki kibazo gishobora kugira ingaruka ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ubwo nuko bimeze kutumvikana kuri kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ubwo turavuga ku mugaba w'ikirenga w'ingabo General Evariste Ndayishimiye, ndetse no ku mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse no ku muyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi FDD Reverend Kuriyo, ndetse n'impungenge ku basirikare bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni amakuru dukomeza kugenda dukurikiranira hafi kugira ngo namwe mukomeze kugenda muyamenya neza cyane gatanu kuri gatanu. Ubwo nuko nkuko bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bo nabasaba kuduha ibitekerezo byanyu aho ngaho n'ubundi muri comment, nkakubwira ko kandi nimba ushaka gukomeza kurikirana amakuru yizewe kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga komeze bane nama.